mbega ijoro we. Ndabona uramutse Gutese. kandi uramutse nabi. Wa mwana we nushaka wisubireho. Umva. Gira vuba ujye gucana imbabura turebe uko twagira ukuntu twabona akaro k'ubugari ko kuza kurya saa sita. Ego papa. Dore ndashonje nabyutse nabi. Kambikore Gira vuba rwose, gira vuba. Ubwo turi ahubwo gira vuba njye gushakisha ukuntu mbigenza. ubwo turi burya rwose mfa ni vuba. Gira vuba, gira vuba, gira vuba. Murakoze gukurikira radiyo Rwanda, reka dukurikire imyanzuro y'inama y'abaminisitiri yaraye itangajwe. Imyanzuro y'inama y'abaminisitiri yatangaje ko guhera kuri uyu wa mbere utubari turafunguye. None nari ndambaye kuba mu nzu. Undeba wowe petit. Gitara mutangaza cyane cyegeranye gikoma kiza gitambara. Ngwiki. Uko gasaza uko imisani imisusu nyese agasuzumira gasaza gasuzuma susa mu ntoki. Ubu ngubu ugiye he? Ubwo nusaze. Ngiye kuba ku kabari. Kubera iki? Kandi ndakiye. Mukanya nawe ucuranga radio. Ngisi? Amakuru bavuze wayumvise. Abaminisitiri bateranye bakavuga ko akabari kafunguwe. Ndagiye. Sigaho sudasuma nk'isuri isuku mu dusindi imisanzu n'isandu gasigara gusuka usasi wisusa. Kandi sese ngo gisasura sinene se ngo gisomera isigisanganya kubisasanuza. Ese ubundi reka mubwire. Ubundi nafashe agacupa nk'akangunge nkanyenyera ku buriri bwanjye. Nkashyize munsi y'igitanda ngo ngenda nsomaho gakeya nambaye n'agapfukamunwa. Nawe ndi umugabo cyangwa ntago nyine. Niwe mbwira. Subiza cyangwa. Sugira nave no mu nzira kare. Sigaho isina n'isindwe risumbisa risiseme kwa gasoni kandi gusiba gusakuza gusebanya ni isoko gusohora mu isomi gusa gusinda gusambana no gusebanya bisigisura mbise wisobanura. Ubwo ushatse kuvuga ngo iki kaba? Ushatse kuvuga ngo iki? Ushatse kuvuga ko wanziga isura mbi ni gusobanura uburyo papa ari umusinzi. Mbwira. No kuvuga ngo njyewe ariko si ubundi ndavuga iki nawe. Ahubwo ndagukubita. Ese papa kutagasomye usinzi iki cyangwa usinze ibitekerezo by'uko ugiye kurara muri kabari no hasinda wowe. Hasinda wowe. Kandi cyane papa no mu nzira. Kugira abavyeyi b'iki gihe abasinzi bizaza bituma tutana bisunda amakara hakura ambe nindira Bruce Melody nawe reko. Hey, what's up ladies and gentlemen, thanks for watching my video. I think you have enjoyed this, and please share, like, comment and subscribe in order to get more videos. I think God bless you. Thank you. See you.